Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Позвольте мне на якутском языке приветственное слово от составителей озвучить. У вас там на материале каталагдара мустубут үдемалы татта жана үдем диттер. Камилы горакка эттеди. Чахчыларны кусас жубааны кийген калбите онда олус олох олуннарар курдук же кепсети барбыта. Уркаттан Андрея Пананниковичка Галина Егоровна Юрьевна Билетович, кеничи дагы залга бига арсалы бетигам национальный артивка күдде орне хиджибитта, онны келен кирен кепсилетте уруттаны бу единый руководитель утидени шебапинга такылыта онда этимин Андрея Пананниковичка уркаттыгам колубur тухтан коллана онны бияхыттырылы бидекини Урьерга, он навидал как дело на хаханском, где фальта халы турья вытенна, он кира на Галина Егоровна на хайрачи, где нури кукман ванала букиниге халы ахтаде. Он такие эгеме биги национальный фильмы уркаттан даганы эти биги сериалары, бу улукандар жолдор Сахасанна, Сахасиннороттан история, аранскер чекемнеригер оларын келбит олaf кутун инники республика вадинники сайдар соғын тұрымнаспыт анныга артыгын олоспыт улукандар жолы. Эки хылзыгаттарын тегеннері үлебит сүлдәгін бәріттәр, қолыбыр олғырдық нехипәрәр күлімнілікер, Юнускай, Амоса, Паржаков, Барахав, Винокуров, Иван Николаевич, кәнеде бұқырдық сборниктар таққан тұралдар, еккелейді туағынан оқенгені тақсылықтары бәйдің береметіген, оны жон бейіребілін өздіктері рақта ден барынаттың бұл ананы конуына ішкене таққанады ден. Төхеді бұл аңа өлебітігер, бұл аңа ұлбадақ бедеген, мені бұл аңаға өлі құрдық болан тақсыбыча, мен Вячеслав Сергеевич, Андрей Васильевич, Эмуртанұлы Менделов, олаттыр кытатын ден, өлі ағыттағынан өлі болла ден әмейәді, қорық тұрорын ден өлі ағаламыдар. Қолыбыр хеттуан ағызды күмон, бұл кенге әкелбет evet boldan хранилищеттер көтө бүлүбүтө үсек күбү элзак. Тогу жетакка арас болдалар битер бактар, онда холобур көрдөнүлөтө хүттө улахан ымпыгы чемпыгы арас отон элбек билемедер үле, онда болганда холобур хранилищеттер үледереме актыны хараканада хранилищеттен улан көтөгөн жарыстан төһөрөн бербит жөндөр холобур көстүбөт үлелерен бу кинигага эмие бар диен эдие канада. Ол сейленет тахына бу сборниктар тахары биге национальный архив бравалатын бардын тутуган тахары уруккаттан эти биге үлелемен холобур ики тарыптартын дахаллану үлелер боллақпына бол эдер үлелеттер битин Андрей Васильевич, Вячеслав Сергеевич Курдуржонлары мен билигини дүйөрөтет такаян билигин ола. Үчүлек кенигени сборниктар оңора болу тене техана доргин агар ханылын матақты түрген жепчеге багайты оннатын биле эпитин курдук бол автономия сүйүсүлүгар анан эмия бу мандык улуу кебитин тахарыакка диен кайда улелен аспытын урут кени тугунан холбор кемеге абиллебета акылды комондарын тахарыны биге эти гылгоргоңоста битигинен бу сборниктары тахарыбытынан тахарыбыты гылгорга динденетер холбор. Ondan sonra Turtağ'da ve Şiroki Alexey Dmitrievich Kinget'in prezentasyada oldu. Emeği tutunan olan bildiğinler, ulakan uludiye bitemiyor bollar, partiyada hoştu bollar idi, avtonomiya, hılları garmaya, amosakta, uyumskayda gitti olan bir denöyle resmiki. Onun idi kurduğundan turamın Otohige araba etepetin kurduğu bolan ülelerde bir. Ona otom hamayda Andrei Analikovich o samay interelinde talılan kirli dokumanlara ona men etiyemete kolor bu bilgi nasyonalne ahli konuda talılan kirli hadi bu kirgara analiz köktüler men bağırıyemete
federalne akıllıklarga jakasıgan Tuğ kapımanlar bağları ve dikine olan tuğundan, ületin tuğundan, bağırıp bütün mutlulara ondan tarabolu, doğruyda kamaskıla, heyeslerine baran kattım ki bollar, onda de garip diyen uluhan bağırıp, bağırıp federalne arpip, ondan darca iyi dağda değil kadılır. Onun da indi götügör, olur bu kinigeni keneden ösüce tahararı bir bollakka federalne arpiplarga tiyenüler yaklanada diyen etiyakbinemeyen nada. Onun için benim bu Galina yollarına bir gün boyu değerli bir de sütte o enerji işleri oluyor. Onun bak tuh kiriler olan tatlılar daha abranlığı var bu Andrei anali konuda bir şey kine olur öğren patende bu manı bir gün ıksatan ılınlara ılınlara manı kine bu büyük bir şey tören onu bıraktı olarak bu devam dolguyan barıgıtın idi bu tükeninden ağabeyli bir kömürden Вячеслав Сергеевич Кепсия, книга избранным, он на него Петрович Анани Корович, то улахан клады республика, хайдылдыгар киллер битин түгүнөн эмиетия. Бахи болар.